ugurura cyane amaso Elize. Okay, ushaka kwimuka ukaza muri appareil nanone. Shyiramo agasakanwa. Turimo turaraba ko Elise yarasanzwe afite ikibazo cy'amaso, mugabo bikaba bigaragara yuko uyu munsi hajeho ikindi kibazo cy'amaso y'imbwa. Turimo turaraba niba ashobora kongera kwambara amarori cyangwa ashobora kutayakoresha. Biragaragara ko waganye ivuriro ry'amaso rikorera kuri Bata, ivuriro bita Vision Plus. Ni iki cyatumye ugenderera iryo vuriro? Najya kwivuza amaso kwa nasanze ndarwaye. Ubusanzwe yarwaye? Wari umaze igihe kinini yarwaye cyangwa byakujeho uyu munsi? Najya kwivuza y'amarori gusa ayanye imbwa yafashe uno munsi. Biragaragara yuko wari usanzwe wivuza amaso ukaba warigeze no kwambara amarori, mugabo nk'uko byibonekeza muri no minsi mu gihugu hose harimo kuboneka indwara y'amaso. Sinzi nawe niba warigeze ubona abantu baba bayirwaye? Nawe byaba byaragushikiye? Byashikiye no munsi ndi ku ishuri byafashe. Uyu munsi uri ku ishuri byagushikiye mu gatondo, biragaragara ko amaso yawe n'ubundi ari cyahindutse. Ubu yumva gute bigereranyije nuko wahora urwaye amaso nuko warwaye uyu munsi? Hari difference waba wabonyemo? Turi gukoresha ubuhe buryo rero kugira ngo muyivure? Ko bamwe twagiye twumva yuko hari uburyo barimo kubwirana ku ma WhatsApp no kwandikirana utumenyesha kuri telefone n'imiti bakoresha. Harimo imiti y'ikirundi, hari abakoresha amayane, hari abakoresha amasobe narabyumvise nabyo, gutwenga witwenga. Hari n'abarimo gukoresha indimu, bagashyiramo indimu, harimo abakoresha ngo amazi arimo umunyu. Muri ibyo byose wowe nta na kimwe wari wakoresha? Ari naguze muri farumasi, nubona ashizemo no munsi mvuye ku ishuri. None uwo muti ko wawushyizemo byagenze gute ko utabandanyije kuwushyiramo ukaba wituye muganga w'amaso? Mvise byanse naciye nyine kwa muganga. Bigaragara ko Lize yari asanzwe afise ikibazo cy'amaso cya myopi, mugabo adafise amadegere manini bitamubuza kuba yabasha gusoma indome. Tugiye kumukoreshereza ikizame cyo kudusomera indome. Turabe urashobora gusoma hano Lize? Dusomere. Yes, ni Marengo Media. Tukishikiye ku bitaro ku ivuriro ry'amaso ni Vision Plus, ni ngaha mu gisaka ca Bujumbura ku ruzuru runini rwa Bata. Abantu benshi turazi ko muri no minsi hari ingwara y'amaso y'imbwa, benshi niko bayita. Hari n'abatangwe kuvuga ko ubu bamwe mu makomantere amamemes ngo twabaye ngo abantu bimwa z'amaso. Yes, tukishikire kuri ivyo bitaro havurwa amaso nko mukana ku masanamu uno mugwayi ariko aravugwa iyo ngwara y'amaso. Turi kumwe rero na Dr. Jean Baptiste, akasanzwe ari umudokter ari umuhinga cyane ku ngwara y'amaso. Tukuramutse. Namahoro. Mumeze neza? Karibu kutugenderera ku ivuriro ry'indwara y'amaso yitwa Vision Plus Bujumbura. Dukorera ku nzu yo kuri Bata, benshi barahazi kuri Avenue de la Mission. Turabahaye ikaze rero. Yes, namwe murakoze kuduha ikaze no gutumirira abandi kugira ngo bashobore kuza mwari no vuriro ku bantu bagwaye amaso. Ubu hariko havugwa cyane ingwara y'amaso y'imbwa. Nibyo, hirya no hino mu gihugu harimo haribonekeza indwara y'amaso, twakwita ngo ni indwara y'amaso y'imbwa. Kubera iki bayita amaso y'imbwa? Imbwa kubera iki? Indwara ni indwara iterwa n'imwe mu migera ya virusi. Uwo mugero ukaba witwa adenovirus. Ni indwara uyirwaye biroroshye ko ashobora kuyimenya, nkuko muhejeje kubona umurwayi twari turi kumwe, ibimenyetso yari afise nawe ubwiwe yabyivugiye. Twabonye ko ni indwara ifata amaso, uko twabivuze,
amaso arahindura irange cyane cyane kuri iki gice cy'ijisho cyera, ugasanga ijisho ryatukuye, hazamo amosozi menshi, akaba umurwayi afite icyo kibazo agira ikibazo cyo ku mucyo uramukarira cyane, akabona n'ibintu by'ibirashi byinshi. Ubwo rimwe na rimwe usanga akubwira yuko iyo arimo kuraba yumva atarimo kubona neza. Ariko ndashaka kumenya kubera iki bayita yimbwa. Uwo mugera mwavuze ni umugera uri mu mbwa cyane? Oya, ntabwo ari umugera uri mu mbwa mugabo. Adenovirus ni virus ishobora gufata abantu bose ndetse no mu mbwa ishobora kujyamo. Mu bihugu byinshi nyine bagenda bitewe n'igihugu umuntu arimo, ushobora kuvuga ngo ni amaso y'imbwa kuko akenshi imbwa zirakunda kurwara aya maso. Tukiri ku iyo ndwara nuvuga ngo ni indwara ubu ihari kandi iryo abenshi bayigwaye ho ifata kumwe. Twavuga ko ifata kumwe bitewe n'umuntu. Hari abo ifata ukabona ko yahise basinzikaza cyane, hari n'abo ifata ukabona ko ari ibintu biri simple, ariko byumvikane ko niba virus ari imwe iba yateye icyo kibazo, abantu bose barwara kumwe. Mbega iyo ndwara iva kuki, iterwa n'iki? Twabonye ko ari indwara iterwa na virusi. Iyo virusi na iva muki? Adenovirus. Navuga ko uburyo virusi ikorwa, ubushobozi umubiri wawe ufite bwo kudahangarwa n'indwara ku buryo itabasha kuba ikabwakira ku rugero runaka, yasanga umubiri wawe ufite uburyo bwo kwikingira bwo kwirinda indwara bukeya, ukaba wakwandura iyo virusi. Niyo mpamvu twavuze ko irimo muri virusi zibaho ku isi, niyo virusi rero itera indwara y'amaso ariyo bita adenovirus nayo irabaho. Ni irya mbere iteye hano mu Burundi? Oya, ntabwo ari ubwa mbere iteye hano mu Burundi, kuko biragaragara ko na kera muri kahise iyo ndwara yagiye iboneka, nubwo itabonekaga ku rugero rukomeye cyane ngo byitwe ko yabaye icyorezo, ariko ubu ngubu biragaragara yuko ari icyorezo cy'amaso, kuko ni indwara ifata abantu mu gihe gito kandi ikaba yabafata ari benshi cyane. Niko kintu cyihariye, umwihariko ifise, kandi igafata uwo ari we wese. Irashobora gufata umuntu akuze, irashobora gufata umwana, irashobora gufata urugero rwose rw'umuntu ariho iramufata. Irandukira, mbega irandukira mu buryo buhe? Iyo ndwara iradukira cyane, nibyo natwe turimo kuvugana ko ifite iyo particularité yo kwadukira cyane mu rugero rwihuse cyane. Nk'abantu bari hamwe bashobora kuba bari gukoreshanya ibikoresho bimwe, bashobora kuba bari bateraniye ahantu hamwe, harimo nk'umuntu arwaye iyo ndwara, arashobora kuba ari kwikora mu maso, yamara kwikora mu maso cyangwa agakora nko ku kintu wa wundi yari afite iyo ndwara yakoze ko, akaza kwikora mu maso, noneho nawe akaba yakwandura iyo ndwara. Niyo mpamvu ubona mu gihugu cyose abantu barimo kuyirwara, kuko bigaragara yuko uburyo bwo kuyirinda burimo buratugora. Na cyane cyane ko ubu abavuzi babaye benshi, baba abavuzi ba gihanga, baba abavuzi ba kizungu, abaganga. Ubu ku marezo sosiyo hirya no hino urasanga buri muntu wese yabaye umuganga w'iyi ndwara. Tukaba duhimiriza rero abanyagihugu ko iyi ni indwara idakanganya cyane, kuko na cyane cyane ni indwara ikira. Ni indwara kandi ishobora kwikiza iyo ubwayo utiriwe ufata n'umuti, ariko bigasaba yuko ufata mezire za hygiene, harimo ukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, kwirinda gukora ku bintu ushobora kubona ko byakwanduza abandi, kutajya guteramira ahantu hari abantu benshi mu gihe waba ufise iyo ndwara, cyane cyane nk'ubu abanyeshuri benshi, nk'uko uwo duhejeje kuvura akubwiye ko umubare mwinshi w'abanyeshuri banduye iriya ndwara, kubera yuko ni abantu baba begeranye kandi bakorana ko buri kanya, barakoreshanya n'ibikoresho bitandukanye, amabike, amakaye, hari n'abihanaguza n'udutambaro tumwe two mu maso tuma umuntu ubushyuhe bwaje ugasanga n'undi aragafashe, aho ho biranduka cyane byihuse. Porte fraîcheur. Porte fraîcheur, urakoze. Abana benshi barazigendana. Hari ushobora gusanga yararwaye iyo ndwara akayirambika hasi, undi mwana ku ishuri nawe akayifata, ukabona abantu benshi irabandukiye cyane. Rero no mu miryango nuko hari ibikoresho bimwe na bimwe usanga mu miryango bahuriyeho, amabase, ibyo dufunguriraho, eswime n'ibindi bikoresho byinshi, ugasanga twese tubihuriyeho. Mu gihe rero haba harimo umuntu afite iyo ndwara,
yumvikane ko kuyanduza abandi byoroshye cyane. Ino ndwara ivugwa gute umuntu yoyikira? Nk'uko duhejeje kubivuga, ni indwara ikira, irashobora kwikiza ubwayo mu gihe umurwayi yabigizemo uruhara. Ni ukuvuga ngo kugira isuku nicyo kintu cya mbere gishobora gutuma iyo ndwara ikira. Kwirinda gukorakora ku bintu, kwirinda kujya ahantu hari abantu benshi kugira ngo udakomeza kwanduza abandi bantu iyo ndwara. Ikindi, gukoresha imiti yo kwa muganga mu gihe wafashwe kugira ngo muganga agufashe ubashe gukira iyo ndwara byihuse. Ukirinda gukoresha imiti ibonetse yose nk'uko twabibonye. Hari abo twabonye basigaye bakoresha amayane, hari abo twabonye bakoresha amasobe, hari n'abo twabonye bakoresha amazi arimo indimu, hari n'abakoresha amazi arimo umunyu. Ibyo byose ni ibintu bishobora gutera ingaruka ku maso mu gihe batagiye kwitura abahinga babigenewe kugira ngo babafashe kugira ngo iyo ndwara babashe kuyituza ku rugero runaka. Nizihe mpanuro woha rero abagwaye iyo ndwara y'amaso yimbwa n'abatarayigwara? Impanuro nabaha ya mbere nk'uko duhejeje kubivuga ni ukugira isuku. Impanuro ya kabiri, birinde gukoresha iyo miti ibonetse yose iyo barimo gukora ku marezo sosiyo, kuko twavuze ko buri muntu wese ubu yabaye muganga w'indwara. Kuko hari aho bishika Dr. ugasanga ari umuntu yakoresheje umuti yakorera zose kwamuvura kumva yuha n'undi atamva kuvura. Impanuro rero bitandukanye ngo twabivuze, complication zishobora kuzaba gukoresha iyo miti itari yo kwa muganga mu nyuma ni yombi, izo zizaba mbi cyane kuko iyo miti ntabwo tuba tuzi ngo ikoze mu biki. Ntituzi ngo yakorewe he. Mugabe imiti yo kwa muganga iba yizewe kuko iba yaciye mu ruganda, iba yaraciye mu kigo gishinzwe kugenzura ubuziranenge bw'imiti, ikoreshwa neza. Muganga yawukwandikiye azi neza indwara urwaye n'umuti bigomba guhorerana nawo. Rero abo bantu twabagira inama vure ngendo bayireke, ko birimo kugaragara yuko niyo ndwara itarimo kuva mu bantu cyane kubera batarimo kwitura kwa muganga, ahubwo barimo gukoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo bivure. Okay, umuntu arongera kwigwara kandi oya arashobora kutongera kwirwara, mugabo mu kiringo runaka irashobora kongera ikagaruka, kuko twabonye ko ari virusi ishobora kwihindura. Ni virusi ishobora kwihindura ikongera ikazagaruka ku rundi rugero runaka, ikaba yakongera gufata undi muntu ikongera ikagaruka. Iyo virusi nta ayiva n'ibintu mu bintu bafungura, ni ibintu umuntu anywa. Ikibazo cya kigoye ntabwo ngo nibyo umuntu afungura ngo n'ibyanywa biza mu mubiri w'umuntu runaka. Hari abantu rero bafise abasudamubiri bakomeye badashobora kwanduzwa iyo ndwara. Biragaragara yuko benshi batarimo kuyandura, nyine bafite ubudahangarwa bw'umubiri umubiri udahangarwa n'indwara nk'uko n'ubundi bisanzwe ku zindi ndwara, iyo virusi ikaba itamufata kandi yabonanye n'abantu bafite iyo ndwara birashoboka. Njye nize ibintu byo kuvura amaso, nabyigiye muri Kigali ku ishuri rikuru ry'ubuvuzi, ubwo mu ishami rya ophthalmology. Ubwo abahurira hano kuri Bata ivuriro ryitwa Vision Plus kuva na 14 kugeza uyu munsi. Abenshi barahazi kandi abamaze kutwitura ku bw'ubuvuzi bw'amaso cyangwa ku bw'uburwayi bw'amaso bafise, baramaze kwibonera ingene tubakira n'ingene dushobora kuba tubavura. Murakoze. Muvura uburwayi bw'amaso, ubwoko bw'amaso ari bwose? Ego, uburwayi bw'amaso ari bwose, mugabo iyo ari nk'uburwayi bukeneye izindi mbaraga nk'ama operation, turarungika abarwayi bakaba bajya gukoresha ama operation ku bandi baganga bari mu bisata byo kubaga amaso. Ibi bintu bimazemo ikiringo kingana gute? Ni imyaka myinshi kuva 2004. Imyaka 20. Yego. Imyaka 20 ugomba yuzuze neza. Yego. Cyangwa ishobora no kuba yaruzuye. Uko budeje. Imyaka 20 umwaka no kazi. Dr. Ambatise tugushimira ko waduhaye kano kanya. Murakoze namwe kandi kuba mwafashe umwanya wanyu no kuza kugira ngo dufashanye kugira ngo turabe ko twatuza iyi ndwara irimo gufata abantu benshi mu gihugu cy'u Burundi, no kubona yuko abanyagihugu bagira amagara meza. Urazi neza ko kubona nibwo buzima, utabona nta bikorwa byinshi wakora, nta n'iterambere igihugu cyageraho utabona. Gusa ikiza cy'indwara ntago ari indwara ishobora guhumisha umuntu,
oya ntushobora kugumisha ngo ugere kuri stade utagira ibikorwa ukora. Bavuze ko ari indwara ishobora no kwikiza ubwayo mu gihe wowe ubwawe wagize isuku y'amaso yawe birinda no kwanduza abandi. Reka tubashimira ko dukurana kuri Marengo Media kandi muri EASL afite kuri mwahumvise ni muri centre ville muri Bata Vision Plus vuri amaso. Ciao ciao.